Čuli ste za trickle down ekonomiju. Za one koji ne znaju, trickle down ekonomija je najbogatiji dobiju lovu od države, da razviju biznise, da stvori radna mjesta i da onda ta lova koju oni zarade malo pomalo kapa dole i do običnih ljudi. Dakle, najveći dio se daje najbogatijima, a onda najveći dio društva živi od mrvica koje preostane. Dakle, sve počiva na logici da treba da raste BDP, bruto domaći proizvod. On mora da raste da bi se mi kao društvo obogatili. Način na koji oni misle da to treba da raste jeste da se razvije ta klasa tih biznismena, tih tajkuna, tih bogataša, multimilionera koji će da pokrenu ekonomiju i povećaju godišnju stopu rasta BDP-a. Čovječe, ima svi da budemo bogati. I onda kad smo svi bogati, onda možemo da izgradimo, ne znam, javni transport, javne emitere, javne biblioteke, javne bolnice, sve javne stvari. To ćemo na kraju kad se dobro obogatimo, zahvaljujući tom sloju biznismena. Ali majke ti, što bi mi morali da čekamo da se oni obogate pa da nama bude dobro? Jer ta vladajuća vlasnička klasa bogati ko rupa bez dna. Možeš im dati sve. Oni su nezasitivi, njima nikad dosta. Da, još. Ako je bio milionir, sad je multimilionir. Ako je bio multimilionir, sad je milijardir. Ako je bio milijardir, sad je multimilijardir. Ako je bio multimilijardir, sad će biti trilijardir. Već pošto jednako sve te pare dolazi od raje, evo Elon Musk se obogatio od tendera, od ugovora sa državom. Što mi ne bi zaobišli te middlemene, te ljude? Jednako su svi izumi, sav tehnološki napredak ne dolazi od njih. Dolazi od pametnih, školovanih ljudi, od ljudi među nama koji rade za platu. Daš tim ljudima platu i nek rade to isto. A ovoga, brate, odstraniš, on se ko krpelj bola nadolmio, posrkao svu krv. Znači, oni mogu napraviti 100.000 stanova. Ti stvarno misliš da će cijena stana pasti? 100, pa njemu je draže srušiti tu zgradu nego spustiti cijenu kvadratnog metra. To me sve podsjeća na onaj vic o Crnogorcu. Znaš ono kad Crnogorac leži na plaži u hladovini pod palmom i dođe mu Amerikanac i kaže, pa bolan, zašto ništa ne radi? Kaže, šta da radiš, šta da činim? Pa kaže, vidi mora, vidi ribe u moru. Uzmeš barku, uloviš ribe, prodaš na pijaci. Kaže, i šta onda? Pa kaže, šta da radiš, para, kupiš veću barku, uloviš više ribe, prodaš na pijaci. I šta onda? Pa kaže, još veću barku, pa prodaš. Pa šta onda? Pa onda kaže, čitavu flotu ribarsku imaš i loviš puno ribe i prodaješ. I kaže, šta onda? Pa kaže, onda postaneš bogat, onda napraviš vilu odmah na obali mora i onda legneš i ništa ne radiš. Pa kaže Crnogorac, ano što sad činim, ja. To ti je komunizam.